Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu Marian Zothanpui. Chief Minister Pulal du Oman mishing hi omring ma se namzia te abo si chuan nam abo ani ati. Home Minister puke sabdangan ramle nam damlo na pakhat chu rin omna hlo ani chin ati. Kashmir avoi khatnan avoin hian Srinagara Mega International Marathon nei ani don. Art and Culture Department le Central YMA te Changkopinan buat sai Chief Minister's Running Trophy voice pathumna namla minti siak chu nimin khan Aizawl dorpui multipurpose center akharani a Chief Minister Pulal du Aman manpui Chief Minister chuan mishing hi omring ma se namzia te abo si chuan nam abo ani ati a Mizo te di dan chatin reng chu chomnun zela zapui tur ani lo ati a Christian na hian seki le chingchang te ne na pathian fakte hi pathian thu nen po a in rem thlapa Christian na le Mizo culture hi rem takin kal dun thei ti asoi ani Art and Culture Minister Pusila soivunga point he huna hian thu soin namchang kangten mason na le an namzia an kalkoptir thiama mason na ke pen nget an nei china Christian na le namze chate kenklat chungin ma ason tur ani ati chu mason na dik chu ani a namzia ngai hlutlat achul ani ati bok Chief Minister's Running Trophy voisom pathumna namlam inti sia ka hian branch YMA somli pani te khwalam le chero a anin ela apumpuya pakhat na chan Mari West branch YMA ani a pani na Vivacon branch YMA ani a chero a pakhat na Chan Mari West branch YMA panina Lamka branch YMA le pathumna Ramthar branch YMA te anni a khwala ma hian pakhatna Vivacon branch YMA panina Chan Mari West branch YMA le pathumna Polrang branch YMA anni Home Minister puke sabdangan sarkarna anchel nu in Home Department ta chan anlana sa hlea kalphung hluya hunrei tak alo kalto awangin department chunga siam that ngai thil tam tak omin anin siam rem me kani ati mirin omle fel tak tak kara mi in thla da te awangin an lo ming thatto na te po thaira in ompha chin ti soin Home Minister chuan heng mi in thla da mirin omlo te hi sarkar chuan athian thiang hnim nual to a an chunga thunhun na an lekzel don ati nimena tuiral assembly bial chunga khochen khat atlona he thu hi soin puke sabdanga chuan ramle namdam lo na pakhat chu rin omna hlo ani chin ati a tunma chuan sofa da chu namrin om kongka kalna atan po thingfak mangmai chin ani a khovel mason na le changka nei na lu chwa nu hian sarkar pisa ate ram enkol na konga te khotlang in rail bol na ate mani na zone chewa te rin omna in hun achangtlem ta hle a chanla ka ngai ta hle ani atim Home Minister chuan roi hlo awangin ram aru meka chung ko tam takan chapa chalai te nun na po a hek hle a Mizoram hi roi hlo tol na kongpui pakhat ani a hi sarkar thar chuan angai mo tak zeta Central YMA point thei top cho in roi hlo do konga ma alamek ani ati sarkar in a chin chhia bi ka komin chunga roi hlo man ringot po cheng vai bel cheza somruk chuang hu ani to thule hetiang zela Mizo chalai abikin Mizo mi pa te roi hlo boya an tan chho chuan nam chu aral zong in akal zelang ti a hlo thon om hle a tlom ngai polte Koshan le Koshan chalai te tuma in thada lava changho zel turin angen ani Power and Electricity Minister pu F Roding Liana Assam Rifles ten mun shanga an check post sa ati din ani chungchanga Assam Rifles Swan Minister li a hota chu anti din ni lovin an mani thuading anni ati a he thil thlen nuwa Mizoram hun shanga Assam Rifles te omna a power supply ti top chuan ven himna lama an na tho ati khai lakhle a power supply pe thoi turin thu nei tu te an ngen ti an soi Assam Rifles hian he thil thleng chungchang chan na hi nimin khan ti chhuakin ni som pasari khan ral thuam phur an om thu intelligence report an don nuwa zo khosa nga mobile vehicle checkpost an siama helai paltlang tu pu F Roding liana le ama zui tu lir thei pali chu kaltlang tir phalsak ania amai ro chu an mani zo khi an dinga helaya thil thleng video alandan angin Minister PS po ain show sa a sipai camera te po a chu saka hemin nu loka Assam Rifles te power supply ti to po hi ti lui ani nge ya shiat ani anti tun thla a ni som pani a kolbe ma thil thleng chungchang soin
Assam Rifles chuan minister li a ho te hi Assam Rifles check gate a hian dingin an checkpost chu chia turin an tia heta anin babuai na sipai zu ruinian soi chu asa khwan awanga zu in ngai lo le kumsom ni a na tho chunga mi en ton tlak ani an tia he sipai hi khodanga shwai luin Assam Rifles commander a enroll nuwa chwa ani le chau ani an tibok heti lai hian power minister puef roding lan chuan ni so pani khan abial fang chu kolbem da ya Assam Rifles sipai pathumin lo ti dingin kaltlang an phal lawa ati ding tu chuan zu a roi thu asoya chu wang chuan thu zofia torin police in an la a sipai po chu case engma siam lowin police ten an chwa le ani ati ngopa a company commander chu thil omzia soi ho torin civil STO in ziakin so ma se anron kal lo thu asoi bok hemi chungchanga kan correspondent report ilo ngai thla ang pot adarna sa ani antia hemi chungchanga hian in soi fe in pu f roading lian ale a convoy hi dan anni lawa an thua ding ani anti ani Assam Rifles 2km zangale so mathui Indo Myanmar border veng turati anni baka rui hlo le ral thuam tol ruk thlenga dap chuak turati anni a Mizoram le ram chung himna tura thok anni awangin theitop an chua mek ni in anin soya hetianga an na an thomek lai le an sipai pakhat shwai lui ani po in ngoi chu in Mizoram ne na anin lai chi na ti chiat an du ngai lovani antia heti lai hian power minister Tilton chungchanga an soi chwa le dan ero hian remna le muan na duwa an na tho na boruak atichia ani anti lalthan sangi Akashvani Aizawl Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Saitwal District Fisheries Department chuan Saitwal District Huam chung luidunga nungcha hum halkonga Central YMA nen in remna an siam bozuin nimin khan sub headquarters join YMA ten tuival phulen kaya hum halna hun close season awareness hun an mang close season hun chung hian luya sangha le nungcha te man ti hlum an chena le nun phung ti boy khap ani DFDO pizo hman sangi chuan he close season chunga sangha in thlapun hun laya ven him anni hian alepek zela tan sangha man tur apun pha ati asoya close season puan chung hian mitin te in sum sham turin acha ngal ani Kashmira avoi khatnan voin hian Srinagara Mega International Marathon nei ani don marathon a hian infiam mi sang ni antel dona hengzing a hian rampon athlete somnga pakwa antel don ani infiam mi te hian kilometer somli pani full marathon le kilometer somni pakhat half marathon antlan don ani Srinagara press conference a thu soin director tourism Jammu and Kashmir Raja Yakub Farooq chuan avoi khatnan marathon a hian registration sang ni chuang anom to ti soin state le union territory somni pakwa le ramsom pathuma changin palayan dong to ti asoi Kashmir marathon hian Kashmir to international event wat sai turin ain pe to ti alantir thu asoi bok Chanchinthar chhiarti tomnan Chanchinthlang pui Chief Minister Pulal du Oman Mishing hi omreng ma se namzia te abo si chuan nam abo ani ati Home Minister puke sabdangan ramle nam damlo na pakhat chu rin omna hlo ani chin ati Kashmira avoi khatnan voin hian Srinagara Mega International Marathon nei ani don chuti zong chu Chanchinthar kan puan the chu ani